nani balandele emakhaya uma phosa umdlalo osele nikhuluma naye bakithi-ke kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngizothanda ukuthi nginamukele nonke phakathi kwaleli khaya bakithi ngithi ngenani sihlale phansi nginethemba lokuthi ngikuphethe namhlanje ezothi masikhuluma ngako kube khona lowo muntu bakithi osuke ezozuza okuthize khona ozothola okuthize kuzokuloko esube sikhuluma ngako bese kuyamsiza angithi yabona kodwa-ke ngizothanda ukuthi bese nginikhumbuza ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe bese nithone ama-notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ividiyo bakithi esisesayiqopha nawe izokwazi ukuthi isheshe ifinyelele kuwena kakhulukazi abaqala ukubona leli page lethu siyamabusa siyanamukela bakithi ngenkulu intokozo kanye nenjabulo. Okay, namhlanje-ke engike ngathi asizokhuluma ngakho bakithi sizokhuluma ngalento yenhlambuluko kodwa uthola ukuthi kunenhlambuluko uthola ukuthi niyayenza kodwa manje ayipheli ilokhu ivuke njalo. Sizokhuluma ngenhlambuluko engapheli ukuthi isizathu ngabe kusuke kuyini sekwenze njani iziphi ezinye izinto esuke egcina sezidala ukuthi ekhaya inhlambuluko yenziwe kodwa lokhu ivuka inhlambuluko yenziwe kodwa lokhu ivela njalo. Cha, kunento enhlambuluko mhlawumbe kubantu abadala abadinga ukuthi yenziwe ekhaya. Okay, esingaqala ngako-ke bakithi inhlambuluko kahle kahle inhlambuluko iyini? Inhlambuluko ilapho kwesinye isikhathi osuke uthola ukuthi umndeni uthola ukuthi ningabantu ekhaya nisuke ningazwene uthola ukuthi kufunakala ukuthi kube khona uxolo kunina abantu abaphilayo kanti futhi inhlambuluko usuke uthola ukuthi kubantu abangasekho khona basuke behambe bengazwananga manje kudingakala nina eniphilayo nenze inhlambuluko nizama ukuthi laba abangasekho bakwazi ukuthi bathelane amanzi ngoba kusuke sekukhona inkinga esesuke sezikhona noma sekukhona izinto esezisuke ziqhamuka ezingasezinhle phakathi kwekhaya. Ngicabanga ukuthi yazwala mangabe kunjalo kanti-ke bakithi kwesinye isikhathi-ke uma ngabe kwesinye isikhathi kudingakala inhlambuluko ekhaya ziningi izinto ezenzekalayo ezingezinhle ngoba kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi ngisho imfuyo ekhaya uthola ukuthi izophela iqedwa ukuthi ithongo lifuna lento elifuna noma idlozi lifuna lento elifuna ekhaya ukuthi ibe khona ifuna ukuthi be khona ukuzwana kubantu abaphilayo noma bafuna ukuthi nina eniphilayo nenzele bona bangasekho inhlambuluko bakithi. So nje kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu uzothenga imbuzi uthola hayibo ngithenga imbuzi zantathu kodwa seveleza kwasazithuli zonke angithi yabona uthola ukuthi uzofuna nokunuka abantu kube ngathi manje khona isilwane esithunyeliwe kodwa sobulalilwa imbuzi kanti cha asikho abantu abadala babuka ukuthi wena ufuyile kodwa manje uhlulwa kwenza lento noma awuyenzi lento bona bayifunayo ngoba bazibona nazilwane zikhona zifuye kodwa azibasizi ngoba befise ngazi ukuthi zingabasiza nani ngoba vele bakhetha ukuthi bazibulale nalezo lwane bakithi. Ziningi ke nezegula egcekeni ekhaya ingane ziyagula abantu abadala iziningi indlela abaqhamuka ngayo noma baveza ngalo ulaka angithi abanye bayaphuka abanye kwenza makufunekala inhlambuluko ekhaya izinto eziningi ziyama kanti-ke futhi singekubalekele ukuthi izinto eziningi mangabe kwesinye isikhathi ekhaya uthola ukuthi kufunakala inhlambuluko ithongo noma idlozi lasekhaya kwesikhathi liyazigodla izinto kube khona izinto elingezofuna ukuzidedela bathi sizozidedela ngoba nako sekukhona okuthize noma senidlule kulento esuke kufunakala ukuthi niyidlulise ekhaya. Okay, ngicabanga ukuthi izwakele uma ngabe ngiyichaza ngale ndlela engimisa ngayo. Okay, bese kwenzekalani-ke uthola ukuthi ekhaya kwesinye isikhathi ningabantu niseniyenzile inhlambuluko kodwa uthola ukuthi iyavela. Okay, kungenzeka okokuqala uthola ukuthi kufunakala inhlambuluko ekhaya yabantu abangasekho. Okay, mangabe kufunakala inhlambuluko abantu abangasekho ekhaya mina ngeke ngithi kuke kube ngcono noma kuhle ukuthi niqale nina eniphilayo uma ngabe ke nani nangaba sesimene sihle kwakhona bangadonselani noma kwakhona bengezwani niqale nidlulise kuqala eyabantu abaphilayo bese niyayenza ke abantu abangasekho nikhuluma nalabo abangasekho nje nina eniphilayo seniyadonselana emoyeni sekukhona ukuzwana kunina kumanje niya kulabo abangasekho manje nizothi cha abantu abadala sesizocela kunina angithi yabona so ngeke ngithi mina kuhle kanjalo ngoba kwesinye isikhathi uma ngabe ningenzanga kanjalo nawo kudala inkinga bese uthola ukuthi-ke nizophatha amajuba. Okay, nithatha amajuba amhlophe ukuze inkukhu nithi nenza inhlambuluko yabo laba abangasekho. Uma ngabe niyenza inhlambuluko yabo laba abangasekho uma nisebenzisa inkukhu yes
kufana nokuthi ngisuke ngisacela ukuthi bakithi sisazoyenza ngisabona niyacela ukuthi akwehlele ngezansi noma ngabe iluphu laka osuke selukhona ekhaya cha sesizwile siyazi ukuthi kunento efana nale ekumele siyenze ke siyacela ukuthi ngalamajuba amabili mhlawumbe sicela ukuthi kube khona ukuzwala kunina abahamba bexabene kulokhuzane bakwazi ukuthi bezwana bahamba bengadlalwe bengasadlana esithebeni esisodwa bakwazi ukuthi okusona namhlanje bakwazi ukudlelana esithebeni esisodwa ngisacela ngenkukhu angithi yabona manje bese kuzoba khona umuntu osuke abe nokuthi athi sesazenza inkukhu abe nokuthi okushuthi leyo nhlambi kusiyenziwe isiphelile besiqala phansi yavuka ukuthi umuntu ngeke kanti esingaki lezi inkukhu noma lezi nhlambuko thina esisolokhu sizenza njalo zingadluli kanti kubalekile ukuthi uma ngabe nenza inhlambuluko yabantu abahamba bengazweni ekhaya noma abantu abangasekho ukuthi kube khona imbuzi enizoyithatha nyise emsamo nithatha le mbuzi nyise emsamo nje kodwa nani eniphilayo vele seniqale nayenza eyenu nahlambulukelana nabahle imimoya donsela endlini bese nithatha imbuzi nishonise emsamo seniyobiza abantu abadala noma seniyokhuluma nalabo abantu manje cha abantu abadala sidinga lesi silwane noma sidinga le mbuzi ke manje siza kunina sizingane sizothi ngayo ke sicela ukuthi makube khona uxolo kunina kulabo abahamba bengazwene kulabo abahamba benukene kulabo abahamba bethukene zonke lezi zinto sicela ukuthi manje kube khona ukuzwana kunina lapho kwelamathongo kufunakala kube khona imbuzi kuchitheke igazi lembuzi ukuze kuzokwazi ukuthi kulunge ezinye izinto bakithi ziyadinga ukuthi kuchitheke igazi ukuze kuzokwazi ukuthi izinto zilunge angithi yabona so isilwane esifana kakhulukazi nayo imbuzi siyazi ukuthi imbuzi kakhulukazi iyona ethethe kakhulu idlozi so iyona ekwazi ukulungisa izinto eziningi ekhaya emsamo okuthola ukuthi zisuke zingasahambi kahle bakithi ngakho ke namhlanje lesizokhuluma ngenhlambuluko eloke ibuya njalo ingasapheli abanye abantu kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu cha sawusebenzisa umlotha sasebenzisa amanzi sacela indlela abantu abadala kodwa still iyabuya lento yenhlambuluko ukuthi yabona hayi sayisebenzisa inkukhu uyabuya lento yenhlambuluko ngaleso sikhathi uma usebenzisa lezi zinto usuke usacela nje abantu abadala cha usizokwenza usuke usambambatha angithi yabona cha akungabi khona ulaka imande sizokwenza lokhu okusuke kufanele ukuthi sikwenze kodwa nje inhlambuluko ekhaya abantu abangasekho dinga imbuzi nayo imbuzi ke mvalo uma seniyenzile bese niqhubeka ngendlela yosiko noma angisho ukuthi usiko bahakusilona usiko manje kodwa bese nenza ngendlela yokuthi abantu abadala kube khona ukuzwana kubona angazi noma iyazwakala kodwa nje iloko bengithi namhlanje ake ngizokudlulisa ngoba bakithi inhlambuluko iziningi izinto ezonakalayo ekhaya uma ngabe ingenziwe ziningi ithonga izinto elizibambayo kunina abanye bagcina sebemelwe izinto nezinto sengasahambi kahle empilweni abantu abadala bamile nje bafuna inhlambuluko bathi thina kwesikhathi sifuna ukubona abantwana bethu bezwana ekhaya uma ngabe ukuthi nixabene nabaphilayo ngoba nakhona futhi maningazwani abantu abadala bazibamba ezinye zezinto kodwa sikhumbula ukuthi mangabe thina sike sasanokujijilana kwamazwi egcekeni kwakhona ungazwani ithongo leyibamba leyo nto ngithi abona besiba isilengiso njalo so kufunakala ukuthi ngesinye isikhathi nikwazi ukuthi nidlulise lento ngoba kukhona ukuthi nixabane nijijilane ngamazwi into ithi ukujula impela banuka nayo noma ningasanukana kodwa nixabane bese nina emva kwaloko seniqhamuka nje seniyakhumbula ukuthi ningabantu bandawonye seniyakhuluma seniyazwana sekumnandi sekunjayana kanti ithongo leyanto liyayibamba nizoleku njalo inhlanhlalo nixabana nizoleku njalo inhlanhlalo nixabana ngoba nike nenkulumo nagcina senishintshelana ngamagama athize angemahle ithongo labamba nathi nina masenini sesekulungile kunina nangabengisaye kubantu abadala cha sicela ukudlulisa noma ngathatha zona ke futhi lezo nkukhu lezo njenganabantu abaphilayo sesenizothi kubantu abadala cha sicela ukudlulisa lezankulumo angithi abantu ngoba ithongo layibamba into kuhle ukuthi manike naxabana nikwanigezelana izandla kuqala ningagcini ukuthi nje hayi nikhulumise sekuphele kanjalo ayidluliswe nasethongweni ngoba ithongo layibamba into efana nayo ngicabanga ukuthi izwakele namhlanje kodwa bakithi kakhulukazi ngiyaphinda futhi ngiyagcizelela bese sizokhuluma ngenhlambuluko engapheli ekhaya ukuthi kwesinye isikhathi kuhle ukuthi ugcine nisebenzisile kwesinye isikhathi ke imbuzi kodwa ke futhi ke asingekuphike
ukuthi izinto zabantu azifani. Uzothi omunye hayi thina sasebenzisa izinkukhu kwalunga, angithi yabona. Kodwa ke sengisho lokho umuntu okuthola ukuthi kwesinye isikhathi ibuya njalo, angithi yabona, ngoba phela vele nenhlambuluko nokuxabana kwabantu abangasekho nokujula kwabo akufani, suke ningakwazi, angithi yabona. Khona ukuthola ukuthi okunye nizwe ngamajulu amabili kukwazi ukudlula, kukwazi ukulunga, kodwa ukuthi khona ukuthola ukuthi inhlambuluko yasekhaya inkulu kakhulu, isidinga imbuzi emsamo ukuze ukwazi ukuthi idlule. Sengize ngajuluka bakithi, ngizothanda ukuthi ngime lapho namhlanje, izophinda futhi ibonana ngokuzayo. Ngiyathemba nokuthi ukuthi izinkulumo esizikhulumile namhlanje khona lo muntu uzothola ulwazi oluthize, khona lo muntu ozokwazi ukuthi asizakala, azuze okuthize. Izophinda futhi ibonana ngokuzayo, sokozayo.